Organizer yako rega ndio modo moya. Udo siori, wale gore joy. I won't talk much. Joy na fagi neje. Si kurega. Omukuru yare mukuhozio. Niba yake bako ikerete kaudu kera muno. Kashefu ka. Mwana ni ngo tira mukuhozio. Ndiga oithikitira gitara kiongo tondu ndonire ti ati mauhaga ni koragwo very tight mutwe kiongo kumwe nongi mutwe ovuli wa ng'ombe niguo cio wathukia nyama nyama ikinya kure igurite ovuli ukiria nyama kilo wale wikuote ovuli no ng'ombe ikinya ati nĩ ndũkũ kireke utakoragwo na kirege ya gwĩka ati storage ndio marauga atiriri ati ya gas yo yayo ri gas itheti ovuli fat iyo gas yo ri ya ore marauga ya thire rĩa-inĩ ri no iratũma kinya climate tene ni kwari na imera bura yura March ya nginya rĩu hivi ciambe kũrojani ng'ombe ndio ithurĩtie kayo thuri wa ng'ombe ri ona ta we mũndũrũme I mean mwana ndamu wa thuri ri thuri wa mũndũrũme nĩ guo mũru mũno Waterere moduri oduri wawerio na gutumia Do you think Riggy G is the wrong person? Ama the whole system was wrong? Ama arutirwo tondu ni araheana maundu maria mathi na mbere thirikari-ini? Ni jarie. I feel like ararutirwo tondu wa maundu maria araheana. But Gen Z marendaga the whole cabinet. We are done with all of them from top. That's why on a hashtag here must go re. Here more. Asongo but hiyo jina moja na represent the whole system. Exactly. So mbona sacrifice mtu mmoja hapo katikati kwa sababu ni yetu. Yes. Sasa nataka kufa dereva kufa makanga. Wote. Lakini unajua accident na happening na makanga na dedi. Mimi hata venye nilicheki Riggy G kama alienda ni sawa, nampenda whatever. Lakini mimi niona alikuwa nafaa kwenda. Kwa nini? Kwa sababu mbona anautisheni boss yake? Mbona wanaingia kwa board mwana discuss. Wa Kenya tunawafinya hivi na hivi. Wakifika tu pale kwa mlango, jamaa ndio huyo marikiti. Anachukua mic. Hata anasema akiriri ni muguthamio kana mutiguthamio tutiguthamio orani ngudere kwa mutiguthamio marenda kumuthamio exactly arafu ri nuona uri arathi agakera andu uruga ati wewe ni uronaga ni ura support aume tu arafatirwo kuma basi mundu arautshairu boss wake rĩrĩa arabandisha basi ucio no acenjie maundu makiria nani angetoka basi ndagira mundu wetwo truth men ndagiake kile maundu maria kuhota gwika eherie boss yake atugwo gitini ndungihota ndagira ile motion president impeachment for example ino maandamano twathire ndothe ndakona tumenya kwenda yetu uta muthenya ule wa maandamano twathire ina trek tikarudia hana gata migration the new day migration twathi maandamano maure the whole point was ni nani tunataka aende after maandamano Rezo akaenda
wakaongea wakadecide hii finance bill tutaiangusha. Akaita wasi wamekaa nyuma yake alafu anasema venye tumeamua finance bill itaenda. Alafu maduanzi sorry for that one wana clap hapo na no matter walikuwa no mugite imagine no kina dokio. So at the end of the day nani amenunua wasi nikio ma sacrifice ile moduri full men moduri ora adiko maseti ore ado kwa sababu if hanga waseti hatumejua nini wanafanya. I think other besides that I think Edeno to kutira tukigwa gacagwa kiareria murima wa chari na murima mambo I think murima damani shaga central. I repeat that again. I think damani shaga central he was figurative. He agera gutwira heno agera gutwira tiriri position hizi si thirikari ni mbona zinapotua kali zinafaa zipewe watu zinapotua kila region kila mtu sio nani energy kwena yani modu he was equality beini wa thirikari eno tugite gukora kina equality Agagĩorwo shares. But hapo alijikara na mafuta yake. Si nyinyi ndio mlitupea zile kura nyingi. Mnafaa kuwa na share mingi. Imagine. Interpretwo direct. Yes. Andũ makĩaga kuguo ora andũ nĩ mangĩagĩrire kũingĩra dipa. No rĩu Mũkenya rĩ, nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mekuo rĩ. Mũkenya ndarĩ na time ya kũdig dipa. Turagira hapa juju yenye udura tura understand hapa juju ni mtu tuthiete naguo kuwe ndira ihoro wa shares na kadhalika ri ni angiageririe ri kuhe andu na andu me kumenya ni kiarauga to riu tariu tiga Pablo riu urauga uguo ri wiko handu hena andu 20 uko na Pablo ura understand uguo arauga andu angi 19 ri marauga shares ri aga ikumanisha tondu aiku ni waigire maheo wira uria muingi but kiado the make understand agiareheire andu acio undu ucio auchiwete ri andu no kumeria mangiameragia kaundu right deeper into details ata ile story ndolo some years back alisema atiki ukimwona weka taya Anele kwa nayo ni ilikuwa wakati ya Kibaki hizo tuma public appearance anakuja anasema alikuwa anamaanisha wase wa Chomo. Alikuwa anamaanisha tribe gani wa Chomo. Ukiona wao weka taya. Ikaleta issue, unaona kama history ya feminism. Mtu anachukua story ana take out of context. Yes. So akasema alikuja kujikosoa baadaye akasema alikuwa anamaanisha weka taya gari ipite. That's not silly. Alikuwa anasema weka taya gari iweze songa bila taya. Alikuwa baba wana. Wewe mfala. So mimi ndio kwa maana our truthful men alikuwa jaribu kuongea na mafumbo muelewe ni nini anasema. Kwa sababu hizi sema outright aseme bosi wangu ana plan hivi na hivi na hivi. Ginya maka muima ginya ndege ginya dagi di adi. I know. Ima. But I think mwirigire haburi. Kila mali kanire ri. Ila Gachagua alichezwa. Mimi naona ni hakuna mchezo. Gadhalwa. Ega ndiraiga gaciera ri ni ndagiri korari gacieta ri atrikirwo right from the word hare hindi ya wathuragwo deputy president ya campaign tondu Viski Dikiri gwatuikaga niwe warire votes nyingi no akiaga kuheo makiona Mweri G no kuhota kwariria andu ni ndageri ru nani ndadigdipa hau na gatiriri gacieta ndaethirwo ni undu wa gukorwo ni kuhota kwariria andu aingi ethio ni undu wa muguchu ni undu wa etagwo parivari ndege muto na ndege muingiri magicoro tene behind back yake bakiwatire kitabe tuwe mundu aigirira ndege ri
twathi after some time ri tumweherie ithuĩ twaingĩra ri we position yaku tondũ kabanga agĩthurire mũndũ ũngĩ gũkĩra Kindiki o ũrĩa warĩ number 2 hĩndĩ ya gwetha running mate rĩu ri number 2 preferably no agire ũtha ici other than Kindiki angĩkorwo nani adake akĩhire icũng'wa Sasa kama watu wana vaccinatiwa, why not livestock? wait okay yeah ndio takai watu mara vaccinate niki mara vaccinate niki dhariri ati nyama ino ya Kenya ri ati bereteni supply ya wanyama sana kwa Asia Middle East ati nyama ya supply yako uri watu kira kinya ejo kana nirago kana ina vina ya kinya ko tondu kai anamenya thina wauma ati tondu ti vaccinate wega ona ti ati vaccinate thina wauma riri ng'ombe ri irathecwo niguo uthuri wa ng'ombe niguo cio wathukia nyama igakorwo nyama ĩyo ĩkinya kũrĩa igũrĩtwo thuri ũkĩrĩa nyama kiro warĩa thĩ ikuothe ũthuri ng'ombe ĩngĩkinya atĩ nĩ thũku ũtakoragwo na kĩrege ya gwĩka atĩ storage tondũ rĩu marauga atĩrĩrĩ atĩ ya gas ĩyo yayo rĩ gas ithetio thuri hiyo biogas ĩyo rĩ yathie ona marauga yathire rĩera-inĩ rĩ nĩyo ĩratũma kinya climate tene nĩ kwarĩ na imera mbura yura March yathie nginya rĩu cia thoko njani rĩu gũtimenyeka kuraga rĩ atarĩ ng'ombe ng'ombe nĩyo ithurĩtie kaĩ ũthuri wa ng'ombe rĩ ona ta we mũndũrũme I mean mwanadamu wa thuri rĩ ũthuri wa mũndũrũme nĩguo mũũru mũno wathĩirio nĩ mũtumia atĩrĩrĩ mũthuri ũthuri wathĩirio nĩ mũtumia no rĩrĩ Sisi kwa shule tulisoma ni global warming. yes and then ndiramenya Mbona tunaekelea cows? are you serious but I need you yes no me wale ule twatwĩka atĩrĩrĩ ujisikie mimi ati ng'ombe kushuta thuri na but sasa kuna wamepita wengine tare mũndũ wa Mũcoba ndio arokite maandamano macio ma engineer ma MCA rĩ augaga atĩrĩrĩ ati we science ĩrĩ athomete rĩ ng'ombe ũthuri ũcio wa ng'ombe rĩ nĩ ũturaga biogas exactly biogas nĩ yakagia ũtheri nĩ rugaga kitchen nĩ turaga gas ũkaruga nayo rĩu andũ nĩ maregete kũhũthĩra thitima mahũthĩra biogas Mount Kenya region me process mahũthĩra biogas yes na biogas nĩ ng'ombe yathecwo rĩu mathugumo mayo na mai mayo matirĩ koragwo na gas ĩyo koguo we harĩa mũragerete ha biogas ya thitima kũruga rĩ kamezima rĩu atĩ target rĩu wa Mũcoba akĩgeria kũheana tafsiri yake hali ya hewa hali ya mnyambo sasa anasema ile mnyambo waregwo mũgũcokerera Kenya Power by the way thĩno na ti ũguo ng'ombe nĩ ĩraheo nyamũ ĩno rĩ ndawa ĩno rĩ ndĩkũmũ affect tondũ nomenya ĩyo gas nĩyo ũkĩrĩkia kũmaganĩnia atĩrĩrĩ story ĩno ĩrehetwo gũkũ mũndũ wĩtĩkĩrĩte story ĩno rĩ kana ũrimũ wothe nĩ Ruto sawa na story mtoka na Bill Gates Bill Gates ageririe convince politicians a US metikire nona athi Europe ageria kwĩra president metikire oka Africa era president metikire gutiri president uretekirie no Ruto imagine What are they gaining? no Ruto of course wanalipa pesa kwani history ya Dani huyu jamaa alikuwa na kati yake hapa Dani ni Adani Adani ndio story ya Adani ri mari na shares thirikari-inĩ ĩno
I mean kwa hii project kwa hii PPP una get so hakuna vile anaweza kubali hali ageni ri nyi you as Kenyans as who nikirona rari na rugi muno guo nikirona kiruma ando thaisi bada mko chap mugitwito go twene tukira go twene mapepo imagine niyo niri iyo rugire tiriri mwana kata sisi tumevaccine kwanza kuna kitu kuna point moja aliprove wrong ama right ati kwamba yeye ni ng'ombe. Kwani sisi tumevaccinatiwa? Kwani tunanyamaza nona sida nisi cia icio arauga tutheco icio cia ndawa icio nyonete andu online sana ciana kuri hindi ciana iraekiria ati polio na dona results cia after there's a baby who died. Watu watoto wanagonjeka. Yani ndio ati mwana bede messages yes mena ginya targets todo marahe ginya share ile to onyo ameshapitia hiyo nini wanasema wanafaa kupe 5 years and below rumara kwa ginya makanitha maroka ginya maburo afu gari cia marahitha ginya kiria ni niki kanitha ona wanaficha namba kwa targets sumaka wanapatia watoto wenyewe wameshapitisha kama kabebi mwili yake ni ndogo but anasema ako over 5 years anamwambia hapana wanampa hiyo dawa. Mimi nakwambia kuna mzazi akijenie muohe mwana wako na ni mudhese unakula vita hivi na shukuru alipo mara kitara niki gina kanitha watoto kwa sana mwalimu noe mwalimu noe tekire tondu rwe mwalimu ni muruti wira wa thirikari but sasa hapo anaweza jifunga vibaya kwa sababu ni muruti wira wa thirikari no ahetoka custody ya mwana ni yeye anatake care of huyu mtoto for easy mwanawe atanda heo dawa ino ni angihurire muciari amwe hena ndoma ya kuhe mwana dawa hena ndo kuhe dawa mwana polio polio karaziga rora alipo vaccine na dhurie muno aracoka akarwa muciari ari na kana ngora dhuria sere ikara arigitani ni moka polio oreigo muciari akiuga ni mwana wakwa kuma the of polio guthibina homa ya munyi diarrhea imagine afu rĩu macoke matware cindano icio kwĩ ng'ombe citu cianjie guthibina ati the death aziko related to the person ati hiyo vaccine ina relate to ina behave ni moire kiria eta watia ina ya covid we AstraZeneca ulidungwa hizo vaccine na kuma ale madha esirwo ri ono kuri o matare no na vidi watu wanajua vaccine inafaa kufanya kwanza ukue weak you get that's the point kwanza ndio ukue immune ya covid ri ya covid ya gari njega ni to ndahurirwo mikuha maita merere wagothiro riko ucio wa AstraZeneca yes ni ndiathakagwo nĩ kahoma raithi tondũ nyitagwo nĩ kahoma ũmũthĩ rũciũ ndirĩ na no ndio gakiara ngofu cindano kĩrĩa mekire andũ acio rĩ kĩndũ kĩrĩa nyonete ta ithuĩ twathecirwo rĩ araingĩte ona we nĩ wathecirwo Pablo rĩ twathũkire mĩtwe twathũkire tũngĩgũtuĩria wega andona wakorire muthuri akihurwo gikenerera ni mathara mau ngoro muthuri akihurwo agikenerera we na jori ri maundu ma mothe mara happen ri aya huru cio theri niki Ruto arathi agetikira maundu maya na president yake matiretikira arenda mukuchu wewe jamaa anataka kutuuza anataka hana haja na wenye walimpea kura yani kwe eni nigga hapo ni kwa reda watu orano murateithia you get jo tondo aikana gogo uruturu muthi arugama turumugire 4 months ago maugire in 3 months project ya Nairobi River ni kwaje nigetha Nairobi asimaje gufishiko Nairobi River
Ndio mpaka sasa hivi huyo jamaa hakuna kitu. Nairobi River ni chafu kama kitu kingine. Kwanza Nairobi hata inakaa vibaya. Giko. Sijui ni jana ama juzi. Ni kitu very fresh. Umeona akiongea mambo ya maziwa wasema KCC. Hayo ya tena mdhuri usio. Ni aliye na KCC. Chukua gari ya Miria. Na miezi 6 imepita sasa. Mkulima kwa lita moja ya maziwa anapewa 50,000, anapewa shilingi 50,000 kwa lita moja. Lita moja. Ngati yake marafu ndio na atiriri. Mzee wako ni mutogu. By the way, alima kilo dhate. 30 liters. Omuganya. Kumbe ali hago gini 50. Na lita. Leo ni kama mzaeni kwa diaga. Mzaeni ndo. Mimi na set up. Hapa kuna dona. 50,000 kwa lita. 50k. Wewe mudu yeye sawa kweli. Ayasa. Mudu yeye sawa. Lakini hapo alifanya wazazi atakosa kusaidiwa sababu ni madozo mena abia 50,000 kwa lita. Watu wako na do. Na set up na msikubali mtaidhi ashari please. Okay, aya mena ng'ombe, aya marakama. Wewe pale ng'ombe. Aya marakamo. Ose. Aya marakama. Wow. Aya, afuri. Kitu kimo kasongoli. Aenda kutunina na ng'ombe situ. So another thing, kwa nini hawa sasa wanataka kutumia ng'ombe ni juu wame realize utile msi toka utaga ng'ombe. Utile msi utaga ng'ombe. Last ni walikuwa wanapeana one homestead, one cow. Cool. Muranga kwa nani? Wandereo. Nani Ni mahali ng'ombe la. kana ni sisi na nisi ya to vaccine hiyo. Walikuwa wanapewa alafu walikuwa wanapewa like one homestead, one cow. Ndio nini maziwa. Wange Ni ng'ombe kiama. Kiama true. Ni ng'ombe muthuri ucio. Na rĩu ona ng'ombe cia vaccinate ri iria rĩgũkorwo rĩgĩcama. That's the whole point. Ukikunywa inakudhuru. Pole tu. Sababu ina ile remember Bill Gates anaenda control population ya Africa. You know that? Bill Gates anaenda control population ya Asia iko na watu wengi sana. Africa iko na watu tuko almost 1.3 billion. And majority ni young people. Unaona? So they need to control. That's why hata corona ikikam. Corona yoko huo. Meda adu makue. Makiona Europe ndio watu wanakufa zaidi. Meda sana Africa. Anataka tweet naona msee ako quarantine 4 days anapiga TikTok hapa shule. Wengine huko wamelazwa na poor oxygen ni kimareka. So makiona hau ni meka hata hau ni magoa. Unaona? Ugedie nani akaingia etakuwa Biden. Mudo toho muno. Uzo no watu maruto aguruke. Uzo no aguruke ruto na bia man. alikuwa anasikia kitu Ruto alikuwa anasema sawa. Sawa, Ruto wa sawa. Sawa. Alafu naona politicians akenya wale mathire wega ku read their campaigns. Bakihora bisa na kamera hari sawa uri Millicent Omanga. Presenter. Gavana wako hao. Bututa. Ume mudo ndani sawa hii. Akaruambia watu ratiriri. Mahali ngadu. Maana Dennis Tumbo for people. Hii ilikuwa from ilikuwa nini KCC? Ati ni mali hite 50 million Grammys sio kajeja. Na Grammys stop. Grammys. Mimi napenda kutohonia soka ya Grammys. Kana Grammys. Kwa Grammys wa heroine. Au wali. Grammys waka confirm. Wakasema we are based here. We do not take money from other government ama nini. Wewe na 2025 event ya koro. Na Dennis Tumbo jamhuri ya so actually god damn it. I don't know who were elected.
Karabio ni kima asu madhile kwa makeheo. Watu wamechizi. Kila mtu alipo nusu yake. Alipo hivyo venye Luisa amesema. It's money. That's why at job as in employment, watu wanaenda wana change completely, wanaanza kufollow rules za nini because of money. Like unakuwa sema fun. Unajua money ni money. For you to get money huwa unatoa jasho. Yes. Na unajua kusweat, una sweat sababu ya blood. True. So jasho na blood. Yes. Jasho na blood ni hivi. True. Sasa nikikula do yako, nimekula blood yako. Kweli. Yes. Kwa rejera, look right very fast. Wale pesa ya mundu kwanza ati unapewa ndio uende ukafanye kitu. Hiyo ni damu ya mse. Hiyo ni covenant. Kugo ndungigeuka. Thau nikirona nginya MP yae. Tari hidi ya jamhuri ile. Tuweze he mbunge wathiete sherehe icio cirarĩ kuo. Walijificha kabisa. Kwa sababu ground ile ni tuikite moto kwao. Matirari kinya gicani. Raisi ni Chris basi. Niko makiroma matirari. Tondũ nĩ mbeca cia mũthuri marĩire. No nginya mamuheshimu na maikare raini ĩrĩa agreement yarĩ. No rĩu gĩcagi nĩ marawish gũkorwo mathiĩte gĩcagi kũrĩa tũmũtũmũ mũmũi kũu thĩinĩ no matingĩhota. Tondũ ground kũrĩa nĩ ground kumechacha. Kumegũka. Kiremba athiĩ ground thikũ ici. Ona wakiremba. Ona wakiremba. No. Okay, gwate gathemba araugaga. Akire handu akiruta gĩtambo ndakondeke. On the way akũra. Ground. Iko ground. Haya kwa ground. Ni kwari ariko. Yes, ndiwe nikui. Nona ni ndirakirigitwo nikai agithie gwika atia kirabu tokoro anyway tokoro ni gugi perform. Eure karabu kaigirangagwo. Nikaigirangagwo na ti uru. Na kaigirwo na no sawa. Ndakake kwira ndu ndurangenirie ni riri. Ato kuingatwo ri. Arefiri ona areme thutha ri uraigwa makirekondi matiramenya no uraigwa ucio ndiwe no ni athi igocio awaro nare mau perere Organizer yako rega ndio mundu mwega. Udo siori, wale joy. I won't talk much. Joy na fagineje. Si kurega. So, eka West ako klabu Nigatro. Okay, nike kile Nigatro. Kwani alikuwa perform? Alikuwa tu shughuli yake. Alikuwa tu shughuli yake. Wakiambĩrĩirie o hĩndĩ ĩrĩa. Ĩgetire horeirie ũrĩa microphone. Microphone kana nĩ kamero. Akĩmũhoreria. Na ground mekũu Wanjikũ na makĩrakara mũno. Rĩu thaa ici ground ĩrauga nĩ athia perform. Kisumu reke mwire. Mwaki toyo go spread ni raithi muno. Very easy. Because sharing the technology. Okay. Once hii tuna madhimu. Wale ko ni ro gaiti mweno wa social media. Ni ugo. Alafu mara tukora hĩndĩ ĩrĩa twakanĩte mwaki. Kĩrĩndĩ kana katia. Mũndũ kũhutia truth man. Nĩaiguĩrĩire nyainĩ akĩigua tu nĩkĩ andũ gũtirĩ mũndũ ũtaramenya wona nginya cemani na andũ nĩmamũigĩra kũgũrũ kũmũtega akĩria raici o rĩmwe nĩkĩ ruta gĩtarĩ na akĩrũgama amũhetũkĩte atarĩ na gĩtaribani rĩ andũ mokaga mũhetũkĩte akĩramũmenya atarĩ na kĩmwe mũhara-inĩ nĩngwenda kũmuona atarĩ wewe ndio arutire kĩremba nĩkĩ rora njuĩrĩ no afro cinema bere ngoriro nĩ ithiaga kĩrĩa kĩnyũri ithiaga
Sire nio menjaga na magathi. Nĩ ngũri mũndata yakwa. Jose Watabe. Nĩ ngũri mũndata yakwa. Nĩ enjagwo. Ĩnjira kĩremba ti ũkombo. Ona tũikarĩte handũ ũguo kwagĩa rugarĩ. Mũndũ ta waruta kĩremba. Kanjĩra ndani kĩremba ti ũkombo. Ona ngĩtwaruga kĩremba gĩthiũrũrũkagio kwanja kĩao kĩrĩa. Gĩkohwo nyonaga ta kĩamba rĩrĩ. Rĩrĩkara mũkuhe wĩho watumaga na aciari tũtene ũndũ mũkuhe ũcio thecagwo ha nĩguo kĩoya ngo. O mũkũyũ nĩ arĩ mũkuhe ũcio. Rĩu ũrahe kĩremba gĩkorwo gĩikarĩte kaũndũ kega mũno. Gacape ũguo kĩrũgamĩtio na mũkuhe ũguo. No ndigagwo gĩtigitaga kĩongo tondũ ndonire ti atĩ mohaga nĩ ũkoragwo very tight. Mũtwe. Kĩongo mwena ũngĩ. Mũtwe. Mũtwe ũcio rĩ kĩremba kĩu kĩohagwo rĩ ngwĩciria nĩkĩo rauga kĩremba ti ũkombo nĩkĩo ũkĩruta tondũ Ngai nĩanjĩraga ũguo. Jose Watabe nĩanjĩraga kĩremba. No mũndũ ũtagĩbatairwo wĩ mũkũrinũ nĩ ũbatairwo kuonwo kĩongo mũtwe. Njuĩrĩ kana njuĩrĩ. Nĩ mũndũ ũngĩ. We tondũ warĩ mũndũ Wamenya ateke ngwĩnyitara ndĩ mũkũrinũ. Ndĩ mũkũrinũ rĩ. Mũtungatĩri wa Gĩkũyũ ndatungataga ena kĩremba mũtwe. Kau nĩ ũĩ. Mũtungatĩri wa Gĩkũyũ nĩ ũrĩa ndanona. Ndatungataga na kĩremba mũtwe, ndatungataga na iratũ cia magũrũ. Atungataga na gĩ. No nginya arute kĩremba. Me kanitha? Yes. Freedom. No nginya arute kĩremba. Na arute iratũ. Tondũ ukisoma Biblia vyema, hado gukora chochote kile wewe bora usome. Vyema. Kururira. Vyema. Andika hau vyema. Mũndũrũme ndabatie go serve God aihumbĩrĩte mũtwe. Nĩkĩo mũrutaga ngũbia. Onanagia rũng'athio na rũnyeto. Kana human being. Mũndũrũme. Atumia ni ndio ndio mafatia. Mutumia afati kuhumbira. Atumia mete hii kwa nini hii jizi get hiyo analogy. I never. Mtoto wale amudhari tende dia madhani ile. Ya muda adite ukongera madhani. Sasa ilikuwa amejifunika. Ndio hapa nini dasa manini nake. Ndio kihiga kia kana ri ndio mugocio wa kihiga na madhani ndwathoma hau nĩ ruta iratũ ni kihiga kia kana ri ruta iratũ mũthee koguo mũndũrũme ri